Pozdrav, trašio na video, ja sam Drni Gaming, kako opet ništa na ovaj način. Ali ja nema veze, danas sam htio da vam pokažem red, da su nas redali, znači onu bazu i stvarno i sve, znači ja ću sad da vam pokažem. Često su srušeni totalke, samo jedan čest ostao, ne vjerujem da imam ništa nema. Ne, znači. Ostavili su ovo koji će mi kurac, ovo su dva pokupili i ovo su ostavili jedno. A gledajte što ste radili samo svoje. Znači, ovo nije normalno što su oni uradili. AFK mašine su ostali, redali su čak i farm, znači. Eno je tamo Nethervati su redali, a ostalo i samo poruku. Jebi da moraš i to neka desiti, neka redani, ali ona je jedna trska. Ali ajde, nema veze. Ja sam napravio novi home, znači sad ću vas potam da vidite. Nešto naručaka sam napravio. Znači, evo ovdje su jabuke, ovdje su Nethervati i šećerna trska, ovdje je obsidian, ovdje su rude, ovdje su alati, onda ovdje je hrana i jedna prava. Samo kažu, nisu, znači ovo su daske, imamo, znači pijesak, zemlja, kante i gostom, ovdje imamo neke okove, i znači, to je bilo to, znači od ovih bazi, još ću vam pokazati farmu, ja ću stopovat video dok ja dojem do farmu. Kad dođem ja ću početi snimati i vidimo se. Znači, evo ja sam došao do farme, ti što sam malo obnovio, znači nije neka farma, ali što mi je ovdje veliko. Znači nije neka farma, ali valja. Znači napravio sam. Znači nije neka farma, ali valja, stavio sam ovako lovstom, to onako, ovako, inače. Evo ovo je našto gifta, ako da niste vidjeli, i je farmom, ali to nije taj, imam tamo, kod u čestu. Znači, ovaj glowstone se stavlja da se vidi po mraku i ovako lijepo izgleda. Znači da i ovo neće biti redan, ako je ovo redan, onda stvarno. Znači, to je bilo tu, znači od ove epizode, ono što ste gledali i vidimo se. Pozdrav.